Jelena je u najluksuznijem prevoznom sredstvu na šinama u ono doba SFRJ i u sigurno najpoznatijem vozu. Nekada je bio simbol moći, danas između ostalog koristi u komercijalne svrhe. Nas interesuje da li svako ko poželi može da obiđe plavi voz. U kom si ti salonu sada? Gde si? Dobro jutro Jovana, dobro jutro Srđane, još jednom sada ćete vidjeti gde smo. Ovo je možda, trenutno je postavljena ovde, bukvalno možemo slobodno reći izložba, evo vidite SCIG, vidite servis iz kojeg su to doba ručavali. Pored mene je Dragana Stanković iz Srbija voza. Dragana, dobro jutro, pomenuli smo da je ovo stvarno pozlata. Dobro jutro i dobrodošli u Plavi voz. Kao što vidite, ovo je autentičan servis iz koga je nekadašnji predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije sa svojim gostima ručavao. To je nemački porcelan sa pozlatom od 24 karatnog zlata. Ono što mene kratko samo zanima jeste da li svako ko želi može da dođe ovde, potrebna je najava, pretpostavljam neka ne može tek tako neko da kaže ja bih u Plavi voz pa da svrati ovde kod vas. Naravno, Srbija voz omogućuje je svojim sugrađanima da dođu, da pogledaju ovaj muzej na šinama, da se fotografišu, takođe da čuju jedan deo naše istorije. Pored ovih individualnih poseta, Plavi voz se može zakupiti za razne vrste svečanosti kao što su rođendani, venčanja, za korporativne proslave ili za individualna putovanja. I kao što vidite, ovaj Plavi voz sa pravom nosi epitet salonskog voza jer sve odiše luksuzom i komforom, osmišljen je kao jedna celina za boravak, za sve protokolarne aktivnosti nekadašnjeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Sad, da li ja mogu da odem kod Željka domaćina, da on nas malo sprovede? Sada ćete upoznati i domaćina Plavog voza, on će vas dočekati ovde kada dođete. Dobro jutro, Željko. Dobro jutro i gledalcima TV Prve i vama. Hoćemo li da krenemo? Evo, izvolite jedan kratak obilazak. Prvo da pustimo prvo kolegu, da on ide ispred, evo ga. Sada ćemo prvo kuhinju, možemo kuhinju da snimimo. Gde smo trenutno, to je vagon restoran od Plavog voza. Ovo je kuhinja gde su spremala jela za najviše državnike. Za druga Tita. Za druga Tita i njegove goste, znači najveće svetske državnike. Ono što sam negde pročitala jeste da je on prešao u to vrijeme 600.000 kilometara. Ceo voz je prešao 600.000 kilometara, što je drug Tito putovao sam, ali najviše je putovao Beograd za Brione, za Polubar. I sada idemo dalje. Ono što smo videli je bife i restoran su bili. Znate šta me zanima? Zanima me ovaj deo. Da li je ovde on sedeo posle ručka sa svojim zvanicama, sa svojim gostima? Predsjednik Tito je obično ručavao u ovoj sali, ovde sa najviše državnim vrhom, a tamo su jeli manje bitni članovi delegacije. Jel da? U restoranu. Ove stolice su originalne iz tog perioda. Iz 59. da. Iz 59. one imaju grb SFRJ. Svaka stolica ima utisnut suvi žig, grb Jugoslavije iz tog vremena. Sad, ima ovde jedna veća stolica. Da li je na ovim on sedeo? Da, predsjednik Tito sedeo, nije bitno sad sa koje strane, uglavnom je sedeo na ovoj široj stolici sa ovim ručkama i drugi državnik koji je bio iz te delegacije, predsjednik druge države ili visoki član delegacije, sedeo preko puta njega. I koliko imamo još vremena, da li nam je njegova soba blizu ovde, da ubrzamo, da prikažemo ljudima i to? Idemo supruge Jovanke soba, pa njegova. Prvo supruge, to su bile dve njihove sobe, sada ćemo i to videti. I bila je ona čuvena soba gde je on, njegova gluva soba, je li tako? Na kraju vagona, da. Gde je on nasamo... Evo nas ovde, ovo je Jovankina soba. Ovde je ona spavala? Ona spavala, to je njihovo zajedničko kupatilo koje je povezivalo njihova dva apartmana. Sada ćete vidjeti zajedničko kupatilo Josipa Broza Tita i Jovanke Broz i završit ćemo možda u ovoj sobi koja je verovatno kada ljudi dođu... Ovde je predsjednik Tito spavao ovde i odmah do njegove sobi je njegov radni kabinet. I možda najbolje u stvari da završimo ovu priču u radnom kabinetu. Dakle, Jovana, Srđane, dragi... Da li ja smijem da sednem u stolicu Josipa Broza Tita? Svi obožavaju da sede tu da se slikaju. Jel da? Onda ću ja da budem jedna od vaših klasičnih onih turista. Jovana, Srđane, dragi gledalci, ako želite da obiđete Plavi voz, samo se prijavite na mail Srbija voza. Svako ko želi može, samo je potrebno da se 24 sata ranije najavi poseta. I ovo je njegov telefon, ali neću ništa dodirivati, rekli su mi da je to zabranjeno, ali evo, imali ste jednu jugonostalgičnu turu, slobodno možemo tako da nazovemo. Mi sada ostajemo ovde da malo detaljnije sve ovo obiđemo. Jovana, Srđana, pozdrav iz Plavog voza, najluksuznijeg voza.